Maikanem Abilin. Tinapalapas, malidayan ni Elizabeth gapo kadagiti bagbagan ni apong na Sela. Ang nakasaganan daytoy apo Musay gapo tabaketen. Inyo na unay na dagiti bilbilin na kenkwana. Kastameten nga imbilin na sa pulen to'y balasang tikapsat na. Itimat ko tadamang ansong. Impagsan ni Lando kini Victor ti sakit tinakam na kadagiti pasurot ni Senyor Simon. Gapo iti kinadagas nga inararamid da kenkwana ken iti day di amana. Kalpasan ti panagsarita da. Immasideg ni Victor kini Ami tapno kasarita namat daytoy. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Pangasim Ami, agsarita ta kumaning bag. Kasano ang masulbar ti parikot? Nugura ti adda iti pusom. Victor. Apay nga adda ka dito, Ami. Apay ang nagbalin kamitan na rebelde. Gapo. Tari na mas nitong an. Anya? Di mo laam mo. Noan niya tinaramid da kanya. Saan lang anaminsan? No di pa'y kat. Namin adong. Anya? Awanan. Awanan sir-serbi ti biyak ko. Ami. Adaak itaditi ko tadamangan sang. Gaputan na dadahilin ti biyak ko. Nadadahal ti kinataok. Tidayaw ko. Tinatahot ko iti biyak. Apa kay Romanam? Ami. Sikat may sangarap-hap ko iti biyak, Victor. Namawalan ti panakatungkal na. Gapotay ti kanuman. Saan na mabalin niya isublit ang palabas? Intanam kon itilipat. Ami. Wan, Victor. Intanam kon itilipat. Tinapalabas. Kat saanin ang mabalintay asipon. Umay ka rin, sumurot ta kadakwada. Mapantayo iti ayang dagiti kakadwada. Anya? Kinid daw ko kini mga ansong, ngagsasarita tayo amin. Kaya't ko amang ngagmo dagiti bagada. Anya kumati pa kain na igak kadagita dangkas at at tao? Sumurot ta kuma. Agur urayin dalando. Ikatay ni Senyor Simon dagiti dadakal ko! Kat inagang na titagamin! Bishop! Ilang mas na tikasat ko! Sa ka pinatay! Ilang mas na tikarayan! Inagaw na titagamin! Inagaw na titagamin! Bishop! Titagamin! Inagaw na! Amin kami dito'y kuta. Kat mapasaktan ni Senyor Simon. Katuan ka na kami, tinagawan daw kitagtaga. Ito! Saan? Ulbot kayo! Saan atakas ti ama? Naipagamitin kin ka na ita. Yung di ka mamati, Rina. Nagsarita tayo di. At natulagan ta. Yung di ka nagtungpal. Dahil tiga po na, ngayon sublita ka dito'y kuta ni. Agyaman na kada kayo amin. Tempod luyo dagita saksakitan tinakam nyo. Kakabsat! Kidawak na ito kada kayo. Kat sapay kumatagtungpal kayo. Anya na! Ito, bago. Sana rumbang tikat dayo dito yung aglamlamang. Panawan nyo kumanda ito ko tayo. Ano tingin mo sa mo? Unyag peso. May sublit na tinaagaw at agayo. Basta sumuko kayon. Anya? Mawatak ti adarik na yun ita. Ngam sana rumbang agbalin kayo adakes. Saan kami atakas? Ngam kasano may sublit dagami. No di ka magaramit iti may kontrakin ni Senyor Simon. Dito! Piso! Agtalag tayo ito hustisya. Wag na kami hustisya dito sa Nisidro. Piso! Awan hustisya. Wag! No ni Senyor Simon ti kalabang mo. Dito! Huwag justisya dito! Ikarik at tulungan kayo. Basta sumuko kayon.
Kantap na maliklikan ti pinatay. Sumalok kayo kaman. Sakbay ang maladaw ti amin. Agsarita tayo tinalapat, Rina. May papanitian niya. May karim ka di matulungam dagiti tattao dito. Ti amam ti gapunang at dada dito. Tulungam ida. Tapno may subli dagiti dagada ginamgam ti amam. Anya? Aramidam dayta. Kat ikarikmat. Ikalaysa ka, Rina. Anya? Tulungam dagiti tattao nga adda dito. Amay subli dagiti napukaw adagdagada. Kasyam ida. Kat ikarikmat. Ikalaysa ka. Victor. Anya ti magunam iti singasing ni Victor. Mangansong, umano ko ta. Sumuko tayan. Tap na maliklikan ti pinatay. Lando, Inapod mo na. Hindi pa lang akayat ko nga ibagaday ti kan ka. Agamakak. Amangan mo na ti mapanunot mong aramidin mga ansong. anya? Umano ko ta iti kayat ni Victor mapasamak. Sumuko tayon. Kat italag tayon ka ni Victor ti amin. Si Dadaan amang tulong kada tayo. Anya ti ibagam Rina. Inasitkat ka. Takayat ko nga ipakaamuti na laos. Aragsak ko. Siyak ti nagbaligi, Ami. Anya ti kayat mo asawan. Tulongak dagiti amin ang naagawan iti daga. Tapno maisubli dagiti dagada nga inaguman ni Papa. Ikarikmat dayta. Gaputa nagkari ni Victor kanya. Anya ti inkarin. Nagkari ni Victor nga ikalay sana. Anya. Pasensyakan, Ami. Gaputa para kanya at talaga ni Victor. Ikalay sana ka ni Victor. Kat inkarin na dahi takan ka. Well, kukam laangan ti umapapal. Gaputa siya ti maikari para kan kuana. Saan asika? Victor. Kasarita ka. Iti mao din ang gandaway. Ha? Atoy. Isablikan ka. Ti kwintas nga insagot ko idikan ka. Uwan. Isablikan ka. Gaputa saan asyak ti rumbang apang tadam iti daytoy. Inay aywanak dayta ang kwentas. Jak intulok ang mapukaw kanya. Nga maisublikon kan ka. Gaputa saan gayam asyak ti maikari amang tagikwa. Ha? Aday baga kanyak nga Rina. Inkarim ka no ngay kalaysam. Kat iso ti rumbang apang tadam iti dayti ak kwentas. Atoy, awatam. Saan? Kukuam dayta ami. Ni kaano man. Saan ko asublian dayta? Sikat ti may kari iti dayta akwentas. Victor. Kabangilan tayo dagiti rebelde. Isungag subli tayo kakadwa. Ispalan tayo ni Tenyente. Ta sigurado nga da ita abalo dagiti rebelde. Sige sa, di ko nam. Iso ti matungpal. Nakapapigsa kayon. Iso asublan tayo dagiti rebelde. Nakasarita ko ni Hepe. Tulungan niyo idamang raot iti kuta dagiti rebelde. Ta sigurado nga dayjay kuta da ni Rina. Senyor! Inkay ispalan ni Rina. Ha? Kakadwa! At kasama niya bunggoy asasarungan tayo! Dagiti pulis, ha? Uy, may beso, dagiti pulis. Kanyang peso! Nagpaltugdan! Naglikod kayo! Saan kayo magpaltok? Ceasefire! Di ka nagpalto!
Si Dadan ang sumukot dagiti rebelde! Tuman, simu ko gaya man dagiti rebelde. Ni Victor DJ mga atibagada tayo at patog. Kadwa na ni Rina, boss. Dagiti dan. Ituloy dan timag na. Putno gayam at nakadakwada ni Rina. Tanyante, kung naklaki din nun yan tinapasamakan ka. Awan dagas na napasama kanyak. Kung naklaki din nun ka sa pulang enforcement. Basit dala nga grupo. Nagrebelde na, gapo iti mayor. Anya? Si Pupuso da mo ko. Gapo tanam na maanda titulong ko. Tanyante. Mawatak ida. Gapo ta na biktima dalain. At damat basol mi. Gapo ta nagrebelde kami. Ngam sapay ko matamawatan da kami, sir. Katnam naman may titulong mo. Sinmo ko kami kan ka. Gapo tapat sin mi asikat makatulong kada kami. Da kami, abiktima dagiti dakas at tao. Wen, mawatan kayo. Si Dada na katumulong. Ngam no ita. Agyan kayo pa lang dito na ituding apagyanan nyo. Awan pa lang tiwaya-wayayo. Kat sapay ko ma, tadi kay aglapsing. Iti kasta. Awan ti agbalin aparikot. Namnamahan daw ta, sir. Agyamanak. Tadinag kayo kanyak. Lando, di mo ko mabaybayan ni Ami. Namnamang, Victor. Malading italak lawanay. Gapo itikawan ko dito San Isidro. Kastoy matan tinagbambanagan nyo. Aklunat, Victor. Adamat basol ko. Gapo tayong tulok ko akastoy ti pagbanagak. Ikarik, tulungan kayo. Tapno may butak-tak ti kinapod no. Awanin ti parikot, Victor. Awanin ti rebelde dito San Isidro. Awanin ti parikot ni Ili. Siya kung ti makaamo kini papa. Tapno isubli na dagiti daga nga inag-aguman na. Maisubli ka dagiti akin kuko. Aramidom day tayo. Kas tulong mo kadagiti naawanan. Ngam laglagi pam ti karim, Victor. Kayat ko atong palam. Tungpalag, Rina. Ikalaysa ka. Basta ramidam tinagtulagan ta. Apong, kanin yun dito linutok alugaw yo. Kalpasan na. Sana na po. Barik na. Kat saan ako nga agpayag. Apong, Jakon. Kabalan. Apo. Ipulang ko. Ipulod ko. Abiyang. apong, Lagi-lagi ka. Dagiti. Pilpilin ko ka. Kangrunaan. Di may kanam. Abili. saan apong? Saan nakapanawan? Saan? Lagi pa. Amen. Pilpilin ko ka. Apo. Sa pulang. Ikapsat mo. Saan apong? Hindi nagpanawan. Sa pulang. Di Saan apong? Hindi nagpanawan. Apong Victor, iho, pangaasim, agikat kan iti kinasoldado. Nakapsot ako niho. Awan ti mga iwan kadagiti negosyo ni papam a pinanawan na. Diyakon kabailan. Kastamatan iti rancho kan asyenda. Kat ni Ella, kanaayon mo't ang mabanog iti asyenda.
Iso itaan ti mga asikaso ichay. Mama, Pangaasim, iho. Palunutin na kami kuma. Tiyak kayaten ti kanayon nga agdanag kan ka. Kaslang amin umadanin ti apit ko. No kasta kanayon na ngagdandanag. Maawatan na kuma, iho. Mama, Awan batan ti parikot dito San Isidro. Napaksyat yon dagiti rebelde. Iso akayat ko nga agikat kan iti serbisyo. Agtungpal nga ta ni Victor, iti kayat ni Carlota. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy, tinubela tayo na pauluan. Maikanem, abilin! Nobela ni Virgie Paglay, direksyon, June Ributaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito yung istasyon. Maikanem, abilin!